KD деген ойынды ойнайтын боламыз достар. Лоббиден шыққан ойын екен. Шынында айтсам қорықтым. Бұл дегенде 3 деген ойын ойнаған болатынбыз. Бастап қоя тұрайықшы. Өте қорқынышты ойын екен. Бастадым. Ясы медиум var. Ясыya oyuncu. Bugün hello maymun. Arkadaşlar maymun. Süper. Yani kız oyuncu yaptı da ya. Ben ışıkım var ekan kim nereliydi o? Bebe cırık bakıp. Lan var. Şöyle bir adam. Hey. The door is locked dedi. Must feed a key dedi. Kilit çok dedi sende. Dur. Yes, kurtaldıracağım. Kurtaldıracağım. Ondan yine boşta. Kurtaldıracağım. Yes, görüyorum. Hepsini bas koyayım. Açılmaydı olur dostlar. Nasıl? Ama ağaç kesi verip koyuyor, sınırı verip koyuyor. Ağaç taşıyın sadece. Yok basmadırmış koydu. Sana boçkan bas koyup benim bize. Adam üstüne bas koyup da. Ay güzel tuttu. Burası. Hani istiyorsunuz verip onu beğenip bas verip. Sattım ne oldu? Na conta da donjon. Dostlar. Na conta böyle. Yok tıkıdık. Hey. Çok fadırınca. Cete ne kadar baskı uçsun. Cete ne kimsin ben şey. Ne oldu? Артынан geliyor. Vay düşüş basın. Soğumak артынан geliyor. Как тогда басшать? Дома делаем. Опа, не вот. О, молодец. Снятым жоқ па? Тута. Something is blocking the door from the other city. Baby. Yo, çıkmadım.
что он айбай кім ол айбай қалайсың ба қорқып отырмын ше достар шынымды айтсам что там братан жоқ қоймайсың ба кете берейін бе атпай братан мен кете берейін қайта берейін бе үйіме ескі жоқ па не болыпты ке братан бірге жүрсің ба ойнағансың ба жоқ гренни ой гренни деппін ғой братан басым түсіп қалмасын гренни іштегі дей ебать басым түсіп қалды ғой жоқ айбай ё-моё кім ол так асқа түсе аламыз ба айбай сіздің жүрмейін бес дейді ана код қой ана код бар емес па түріктегі сол код мынау 7-5 екі код таптық так ух дейді тағы код таптық 2-7-5 жоқ та 2-ден кейін бір сан қалып кетті не ол мен түсінбей қалдым отыратын бірім жоқ бір жерде айналып жүрмін ба жоқ не қашып кетіп беріп қалды сразу ой шығып кетсейін шығармай ё-моё электрик фос блин короче отыратын мүмкін ой кіре берейін ғой былай ішіне
hala neydi? Kahtaydı korktu. Kod жазатын жалайық дейді достар. Dostlar şimdi bu ekranın basını iyi olmadı. Aman. Yeke tort cetides. Yeke tort cetides. Oh dostlar buraya taktım. Elektrik fos değil mi? Sonday. Hiç жаңа бірдеңе оқыдым ғой мен электронный бірдеңе деп. Сол жерге бару керек. Ол қайда деді? Elektrik fos. Yine dostlar elektriği eldiste tavuk aldım. Alayım getiriyorum Polat. Uf değil. Elevator haspo diyor. Elektrik akıydaydı. Mana? Tak çoğdan nerede ne oldu? Tavuk var. Tas жауып қалған же. Бірдеңе жүрді.
Mine. Tas yerga tushdi endi. Ne oldu? Duman aşamaya da. Ne işin? Ya öyle. Dur musun önce? Aşağı birisi uyubayısını akşam kadar yapmış. Evet dostlar, osman videoda аяқтадық. Sağ olun.